Hangad nga oras yung amin papagayam. Hit ita, adto'y timay sapay apakasalitan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastalati Vlog! Wanya ngay, pare Alipio. Gumatang ka kadi itilakok, nagduduma. Adda ikan, adda karnit baboy, ken adda pe pang Ricardo. Sige man nga rod pare, gumatangak man itilakog nga ikan. Oh, adu ah. Anya ti kayat mo? Bangus wano tilapia? Tilapia langan pare. Kan nakiti 2 kilo. Aha. Saan nanas ka namang ikilo ak? Gaputan na kilo-kilo dagito yan pare. Ada may 1 kilo, ada mat 2 kilo. Ay good, sige nga rod ah. Ikan na ko niti 2 kilo at tilapia pare. Wan pare. Mabit lang ta ikan ka. Aha. Dahito jay 2 kilo. Manuay ti bayad na. Bali 260 pare. Gaputasan analyze dagito lakok. Nangina. Hanggang sige latan ah. Sikamat taglaklako. Oh, awato man pare. Okay. Mabit lang nga rod, daitid ko ti bayad. Ay na. Agyaman ang kunay pare ah. Tagimatang ka. Sikat ti kaunaan nagimatang. Ket kaspay. Buena mano. Swerte. Ni, apay ngay lakay. Kunam ad 2 kilo at tilapia dahito ginatang mo. Ngam nagbasit mo. 2 kilo dayta bakit? Mano ti bayad na? 260. Sakit nagngina pa? Ni man pare nanding tinaglako. Ay, agdwa-dwa ak iti kilo dahito ginatang mo. Iso nga ikilo kuman iti kilwan tayo. Adda kita imbitin apag kilwan tayo. Saanen. Alakit din. Dalo samon, taisigang mo. Ay, saan? Mabiit lang, ta ikilok. Inkay subdi dahito tilapia ka ni Nanding. Kurang iti 1/4 a kilo dahito ya. Anya? Madi ah. Binayadam mo't iti husto? Ay ngam lokwan na kapay? Bakit? Ang mga nagkamalila siguro iti panagkilo na. Bayamon. Saan ah? Madi ti aramid na. Sa ortikilwan na. Bayamon, bakit? Lakay, inton maminsan, saan ka na gumatgatang itilako na ha? Gaputa saor! Naebos ti lakok bakit? Mayat. Uray siyak lakay, naibos. Di dala mo akurang gayam iti kilo dagiti lako tanga ikan. Kanrumbang akasta. Gaputa ipagpagnata mat dagiti lako ta. Kasla ison ati tangdan ta. Ti panagsaur ta. Ay katuan mata. Kasta latibiyag, bakit? No alisto ka, agbyag ka. Wan alakay. Iso nga damanan igatang ta iti lako ta. Unlakay. Mayat daytoy at trabaho tay ta. Basta na anos ta nga gisursor. Sana balay. Tadakkel ti ganansya ta. Gaputa saor mat ti kilwan ta. Saan nati kilwan ta ti saur, bakit? No dikat data. Iso lang nga iso dayta, lakay. Nanay ka, gumatang ka itilakok anatang. Manungay dayta sa nga rumpot at arong. Baintay nana. Ha? Talula a piraso? 20? Kastala ti biyag, nana. Nanginamot amin ang agagatangan nita. At dayan na laka. Dayta ngay bunga ti pariya. Bainti mo laang, nana. Anya? Duala a piraso? Ay nagnginamutan. Sapay makasidsidaak ita iti pinakbag. Malakit din, nana. Gumatang kayaw. At dapay lakok abuguaw. Kompleto. Ekat. Manungay mat day tabugo ang mau. Bainti mo laang, nana. Nagnginamutan kat nagbasay. Nalaka din, nana. Gumatang kayo. Tapno makalako akmatan. Sige. Gumatang akman nga raw. Uray nagngina. Sige latan. Tama sa dutak mo't amapan ijay ilay ang makitsinda. Sige tata, gumatang ka ni tilakok nga ikan. Tala, manungay. 280 amin. Ta naglulok magmet ngamin dagito abangos. Kan sagdudua kilo to'y may sasupot. Isungalan yun to'y may sasupot. Alaman nga raw, mawan la bawas nantan ay. Tawarak met ah. Ay, awan ti tawar-tawar tata. Gaputa lugi akmet ten ah. Malaman lang yun.
Mabit lang taalak ti kwarta ka. Sige, tata. Atoy, ti 5 gasaut. Ay, kat, tuwan mo ta. Mabit lang, tasuklihan kayo. Ay, tata. Awan mo't ganti 20 pesos ko. 200 la day doy. Yag kang tulangan ti 20 niya, tata. Sanen, baraw. Ah, Yag mulatan day ta 2 gasaut. ha? Kastaya, tata. Sige, agyaman ang ngarod. Oh, atoy. Alaan yung 200 yo. Kan, day to'y bangos sa ginatang yo. Naipaibos ko dagiti lahok lakay. Dakkel man yung tiganan siya. Uray sakmat bakit? Naibos dagiti lako nga ikan. Adumat ni magangganan siya ta. Ngam, ay, jak pa'y makagatang man itinapintas akaws ko. Anya? Uray dagiti anak ta. Jak pa'y ida maigatangan iti baro akaws da. Ay, kaslaawan serbi ti panaglaklako ta. Ay, mapmapan la aminan iti makan. Di gumatang ka ngamin itibado tayo. Awan no gumata nga, makurangan ti puunan ta. Kasanon nga eh. Kastoy langan bakit? Idakdakkel ta ti panagkusit ta. Anya, Wen bakit? Iti kasta nga ramidan ta. Adu pa iti maganan siya ta. Ala pare, gumatangak man yan itilakom nga ikan. 280 da ito'y bangos pare. Alamon, tapno makalako akmat ita. Tani, awan pa'y may gatang min iti bagas mi. Oh, sige, sige. Oh, ato'y titalo gasot. Gatangan ko na itabangos. Ay, agyaman ak pare. Angem, umay kuntulat ta ito ti suklim ha. Tani, awan ti 20 kita. Awan pa'y pagbaryak iti kwartam. Sanen, 20 lang mat. Ayos. O ala, mutoyin ta isigang man, bakit ko na itabangos? Ay, katuwa na pare. Oh, ato'y ti ginatang mo abangos. Kita nga ang lakay. Nasurok a 1/4 a kilo ti kurang na. Ne, una niya. Baybayadam iti husto. Ngam saor mat ti kilo da. Di damat ipa iti husto a kilo ti lako da. Kusit da talaga. Ana, sana balen, bakit? Mano ti imbayad mo iti dayta a bangos. 280. Angam talo gasot tinted ko. Umay nanto kung maidagas di suklik a 20. Angam ko nakasaanan ta, 20 lang mat. Anya? Di sobra-sobran ti ganansya na. Imbagak matan kan ka saan ka gumatgatang iti lako na. Tasaor da? Bayamon, bakit? Kastala ti biyag. Diskartida siguro day ta at nagbiag da. Anya? Nasayaat ka di dayta nga arameg. Lukwam ti pada matao, tap nagbiag ka. Kat si kama, palukloko kalatan. Bayamon ko nakmet, bakit? Kastala ti biyag Basta! Saan ka na gumatang pa'y kaninanding? Noan niya ti kaya tiyo asidaan ka dagiti anak ta. Inaklagatangan na ni Jaile. Ay na, nagngina tila ko ni kadraan na taon. Sobra ti ganan siya na, ngam gimata nga klata. Gaputa masadutak ngamin nga agpailay. Ay na, saan kayo na gumatgatang pa'y katakwada, gaputa sa orda. Nagpadaan dang agasawa saor. Ay, ing kayo langan makityanda ija ili Wad nga rod. Saor titimbangan da. Ay, mabayadan mo't iti husto tigatangan kadakwada. Ngam saor daman. Ay, sana ko na gumatgatang kadakwada. Dito'y latan istor ni Susan ti paggatangak, ta nalaklakapay. Wan anana, kasta ti aramidan nyo. Tano panoy nuyan tayo dagijay asaor, ay, kayat dan ay nalakan. Simrumanan ti uyak ti buridag ta. Naimbaglakit din ata nakaturugan. No inak manen ipadoktor. Nasurok manen asangaribo ti magastos iti agas na. Ay, kat ipadoktor mo lata. Walatan Ay, awan manan. Maksayan manen ti puunak. Ganti ko nakapakitsendak ko ma. Bayamon, aglakotan tumanin. Tapno at kwarta tayo. Hoy, nanday. Sa or kagayam Linuko na. Anya ti bagbagamon tata?
Di ginatangkukan ka bangus iday. Kurang mati kilo na. In kilo di anak ko, taapay ka no naglagan. Idin po ta 2 kilo mo timbagam. Anya? Nene. Madiday tang ibagbagayo atata. Saan ang kasaor? Ay, manipot ita. Saan ako nagumatang itilakom, ta saor mo't gayam titimbagam. Anya? Bayadak iti ustaw nga oray nangina ng lukwan nakpay lagayam. Saor ka! Ay kat no diyo kaya ti gumatang itilakok. Di saan lang? Saan mo't ada kayo lang ti gumatang Ay na nandeng. Ti agusar iti saor a pagtimbangan. Saan a mabindisyonan? Mawatam, Ha? Awan na, no kastamlatan. Agsap-sapul ka iti pakay babainam. May kat ti panagtalagkan ka nagiti sokib no kasta. Nagadukat nga mo yun? Ala, inakon, manaktak kayo. Na, Ikan! Gumatang kayo ni Tikan! ako sit beta at tao. Lakay, kasano daytan? Awan na paglakwa. Oresak nga rod. Awan tigim matang itilakok nga ikan. Unada kanyak ako sitak ka na. Overpricing ka no tilakaw. Sakit kurang pa iti kilo na. Kasta mo timbagada kanyak. Kasano nga rod itan? Kwa, bakit? Kabayatan ti panagnak nga agawid. Inamamiris ko timbaga kanyak nila kay Mario. Ako nana, ti agosar iti saura pagtimbangan. Sana mabindisyonan. Ha? Wen bakit? Husto ti kunana. Tapay nga uray dakkel ti maganganan siya ta. Ngam awan mo't pakakitaan. Wan nga rod lakay. Kas iti nauti anaganan siya ta. Naigatang iti agas ti burita. Kaasimat namin no saan nga agagas. Kuha bakit? Isardeng tanti aglako. Tawan mo't langan ti gumatang. Ha? Mangsapo lang iti sabali apang gadak. Kan saan ako nagsaor? Tatalaga amadi. Saan tayo mabindisyonan? Lakay. Isong agbalbaliwtan bakit? Saan tam nagsaor pa'y? Nasayaat mo, ta nakaamiris kayo. Wan Leticia. Iso nga imayak. Ta umayak man mangibagan no adda ipalabam. Tani awan kwartame. Awan maigatang mi iti bagas me. O sige. Tangdanan kang aglaba, kandra. Apag iso, naurnong tilalabaan me. Ay na, agyaman ak unay. Ngam nadalos nga ta tilabaam. Wan, agtalag ka kanyak. Simpaag ti panaglabak, tapno agtalag ka lata kanyak. Sige. Iti ka nito anadalos tilabaam. Kanayon naktung agpalabakan ka. Ay agyaman ak Leticia. O sige, ikan ka iti may sasalop abagas, tapno ada isaang yo. Tulong kun dayta kada kayo. Kaasimot dagiti anak mo. Ha? Ay na, agyaman ak Leticia. Talagang awan kwartame. Tainggatang ko iti agas di buridak me. Ikan ka iti bagas, asa nga salop. Tulong kun kada kayo. Basta, saya atom ti panaglabam. Wan Leticia. Kat agyaman ak, tatalken nakpay laang. Nga uray saor kami iti panaglaklako me. Laglagi pumakanayon kandra. Ti agusar iti saor a pagtimbangan, saan a bendisyonan ti Dios. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasaw ako nana. Ti agusar iti saura pagtimbangan, saan ang mabindisyonan. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti Biag! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay, ken iti direksyon Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kastala ti Biag! Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.